November ni somni pakwa sang ni somni panga inrin ni ania bazar thlir tu te chibai ule khovel mun sang sanga boina chi sang sanga in thua tup tup maya khovel mun sang sanga boina sang sang inang lo tak tak in thlir kwal te ang Africa khumol pui kho thlang lama ong Guinea Bissau wa chon president thar tur thlangin mi puiten vote an thlaka vote chiran I ma in ninga ni khan sipai te chon an ram thunei na chon kuta om ti an puanga Nimin Khan Sipailal Major General Horta Inta a chu an ram president ta nan puanga ni Guinea Bissau president nilai Umaro Sissoco Embalo chu Senegal sarkar til thlona mangin Senegal rama tlan chiani in puana ni Guinea Bissau hi rui hlolar kokain sum don na wanga an ram ro rel na le kalphung po boy rengan ni a tuntum hi kunga chunga sipaiten tharum manga ro rel nan chan voi ko na ni to ni Sipaite chuan High Military Command for the Restoration of Order in Vochapin President Embalo kutatangin thunai nan chu sakti an puanga anram politician tele ru ilawa sumdong lian te chuan anram himnan ti der thonga chu wangin anram chuan kalphung dika zo le theina turin lo thei lovin thunai nan in peta ti thu chua siamin an puanga ni Sipailal Inta a chuan mi puite hena TV kaltanga thu cha soin Anrama mi puiro rel na chu ru ilawa sumdong lian ten ti chiat an tuma wangin sipaite kuta thunei na omalo tulta ti asoya anrama ro rel na digdin le na turin kum khatvel hunan mamo don ni in asoibok sipailal Inta a president ani ta ka hian Major General Thomas Dijasi chu chief of staff ani thu puana ni bok Guinea Bissau in thanpuya hian president nilai Embalo chu tlangai turarin ani a politics samithar kumsomli pasari mi Fernando Diaz chu tingturarin ania mase in than result pona ni main sipaiten an ramro rel na chun pum hmam ta ni hetianga sipaiten Guinea Bissau rorel tu teman khoma thunei nan chelta hi African Union chairperson Mahmoud Ali Yusuf chuan adem thu sain Embalo le official te chua thoya du thu asaya Africa khomol pui khothlang lamram te inzom khom na pol ECOWAS member te point sipaiten tharum manga Guinea Bissau rorel nan chan chuan dem thu sain engtiam halak tur nge ti rel ho turin virtual meeting an ko ngala European Union point Guinea Bissau wa chuan dan pui hnuai rorel na dik kalpui le ni se in thlan vote thak po chiam ni sen du thu an sai ve bok Guinea Bissau hi Senegal le Guinea ramin an kar che ram te takte ania South America tanga Europe khomol puya kokain phurlu na kongpoi mo takania Embalo rorel na hnuaya kokain sumdon na hi nasa takin a thanga hei wang hian Embalo hi mi puiten payan dua achak don lova in hriat hnuah hetiang hian sipaite chu lema heltirin sipaite kuta thunei na hlanta ni in mi then khat chuan an sai Nigeria ram president Louis Goodluck Jonathan chu West African Elders Forum ayo in Guinea Bissau in thana hian observer ania tuna hian a omna chin hriat anilawani US lama chanchin langsar ber chu Washington DC a National Guard pahnih kan ni chungchang hi nia hengsi pai pahnih te zinga pakhat meichia jok Sarah Beckstrom chu a hliam tur lovin a thia ami pa jok Andrew Wolf po athilek lekani ninga ni khan kumsom ni mi National Guard specialist Sarah Beckstrom hi a thia Staff Sergeant Wolf hi kumsom ni palimi ni in damdo ina dinhmun der thong takin nom mek bokani Washington DC National Guard pahnih kap tu hi Ramanula Lakanwala ni ti kan ravek to me Washington DC a hian August thla tangkhan West Virginia National Guard te chu duty ti ran ni a Beckstrom po hi West Virginia Summersville khochuak ani a kumsang ni somni pathuma National Guard zomani a sipai tanzela FBI alu ve chu tumber ni in an soi ni khoshela badam doina ommek Staff Sergeant Andrew Wolf hi West Virginia Martinsburg khochuak ania kumsang ni sompakwa February thla National Guard zomani lakan wal hian nilai ni khan Washington khopuya White House bulmaya silai metpuak in National Guard sipai pahnih ta hina takin na hliama ama hi National Guard sipai dangten an manzui ta ni lakan wal hi Afghanistan mi ni in kumsang ni somni pakhat atanga US a omto Operation Allies Welcome Policy awanga US apem lut thayania he operation hi Joe Biden a sarkar in Afghanistan atanga an sibaiten lak chhuah hnuah Afghanistan mi sang engemaw zat US an pem lun phalsakna nia lakan wal hian puak ruk
.357 Smith & Wesson revolver mang ni in District of Columbia Attorney Jeanine Pirro chuan a soi lakan wal hi mana thu zo fi ani nuwa Afghanistan CIA ten an tho puithin paramilitary force 0 unit an ti mai jinga me ni a kumsang ni som ni pakhat September tha US alu theina chan po Afghanistan US sarkar thu nei tu te lo tho pui to thin wanga ni ti hriat ani a athil ti wang hen kumsom panga chung tanin ta na mabak meka amika pakhata thia pakhathia thile chon thi turina chung thu rel ni mai theibok US Citizenship and Immigration Services chuan Afghanistan atanga US alu dil na chun thi top dona dil na don sa pon ngai to do don lo ti an puang ngala hemi nu hian an rama hian phal sak thin ram som pakwa te chu en non ani don ti puangin hengzinga hian Afghanistan po atelani heti la hian US Defense Secretary Pete Hegseth chuan Washington National Guard zanga da belin US kopuya hian National Guard sang ni zanga anum tani US President Donald Trump chuan an rama pem lu dan chu en non angai na sa hle ti asoya third world country satanga US a pem lu khap ngal thu puangin Joe Biden a hun lai ram dang mi makta duai tel US alu tir te po no chuwa tum thu soin US ta na hlut na nei lo te chu pai chu ve kan niang atia US kalphung chu siam thalle din thar ngai ni thu asoi ani Bangladesh rama chuan boina la in mung zela Muslim Paul Tohidi Janata te chuan tun hnaya baul nam thawang hau tu ten beile chiama Tohidi Janata Paul te hi Hindu le Bangladesh an namte naw te laka tharum tho thina puan ni to thina kumin January thla khan Sheikh Mujibur Rahman alim te po anti chebokani Dhaka Tribune in an talan danin baul supporter te hian manikans le thakur gauna te baul zai le rimoi thiam te ben ni du lo nalan tirin kong an zo a baul hroi tu Abul Sarkar chu an phut boka Sarkar hi namhla sakna hunan mana sa khodang te poya soiti in manani baul supporter te hian nilai ni khan thakur gauna ko tuala pungkho min lungoi lo nan lan tira Tohidi Janata member ten ron bein tharum thoinan in beichiama mi pani in hliamna takan tur nge nge a police tamjok tirin an thel thei hramani hemi ma hian manikan sa baul supporter te hian ben lo tok to boka Tohidi Janata te hian mun sang sang Hindu te bein Durga Puja an man po anti boya Bangladesh mun sang sang boina siam thina he pol hi Hefazat-e-Islam Bangladesh pol ne na in zoman ni a Hefazat-e-Islam hi kumsang ni som ni pakhata Prime Minister Narendra Modi an Bangladesh atlo tumalung oilo na lan tir tu te khan ni a khami tum khan awami lik worker tenen inti boyin mi palila yan thi pha awami lik sarkar paithla kan i nuwa Hefazat pol hi an ron sang zwal ta viewani Pakistan Prime Minister Louis Imran Khan a thi ti in thua thang chiam ti gan hrevek ome klemin bo zui ve te ang Imran Khan a farnu norin Niazi chuan a unau pa hi tani na nen kol thalo hle ni asoin Pakistan ram thu nei tu te chu na satakin na soi sela achung te po muan phal lo wangin Imran Khan a hi tanin chunga engtin nge om ti tu man hrial lo thu asoi nine an komna Niazi chuan a unau pa Pakistan Tehreek-e-Insaf PTI din tu Imran Khan a hmu hun ber chungchang soin ama chawin hun har sata ka pal tlangani jail manuala niliai tam jail tang te chu an ma ni chawa khung hran tur ani lo ti ania chuti chungchuan ni kumpo khana ma chawin kar thum chung khung hran ania hemi chung hian karen an off saka lekhabu chiar tur pon pelova tuna po hetiang hian an dale mekani ati Pakistan thu nei tu te chuan Imran Khan hi khung hrangin achung tele au kil te po muan phal lova thakhat chung zet tu man an mu thei to lova Niazi chuan engma kan hrelo engma min hril lova tuma muan phal lo ringot mai ni karli liam ta chung khan mu min phal sak lova police te chu min lo dang tura thu pe kan nia an du ti tura phal na pe kan ni hial karing hetiang hi Pakistan a la thleng ngai lo atia adiala jail pona Imran Khan tan tu te police in an ma chon dan chu rap thla ka ti thu sain hetianga meichia te za lo na hi kala mungai lo achan mumal om lova midang kut thak tura tu te mothu pe khi Pakistan a avai khatna ni naupang meichia le upa te po za an ni lo Pakistan a thil thleng mek hi khowelin a hrelawani atibok Niazi chuan Pakistan chuan an ram chanchina hun thim beran lut mek nia hriat thu asaya karli chung Imran Khan mun phal to lo wangle
achan chin ang hriat to lo wangin mipuite thinrim na chu al chuak trep to atia mipuite thinrim na hi al chuak thoi donin ka hria chuti huna chon engchen na thui nge mipuiten kalngam alang toang inra be na hi na sa to lu tukani atibok umsang ni le somni pathum august thla tanga hren to Imran Khan hi adiala jail official te chona hrisel na thati ansoya mase achungte mai baka PTI shwaitu tele Khyber Pakhtunkhwa Chief Minister Sohail Afridi te po mu an phal lawani hetila hian PTI party shwaitu te chuan Prime Minister Hlui Imran Khan hi Rawalpindi adiala jaila tuma tlo po lawin khung thranania soisakani thin anti Imran Khan hnungzui tu ni thin Zulfi Bukhari chuan November ni li tang Khan Imran Khan hi tuma nan la mulawa mu phal lawani na chan engma puan ani lo ati Imran Khan a farnudang alima khanum chuan athi ti le an that nia soi chu oi lo thu asaya tan nan that lawang an thatani chuan mi pui thin riman ngam don lova mi pui nan zo hau lawang atia muan phalo na chanero an soi sakna le an ti hreom zia kan muanga Pakistan mi pui ten thin rimang ti an hlau wang ani ati thung khanum chuan mi pui thin rimin kholaya boinan cho cho hun hi a hla to lo boina hi chu vai chuan ang tikong mainan dang theilawang atibok soitongin tun ma zonga kha to ka Imran Khan muthin PTI shwaitu Khyber Pakhtunkhwa Chief Minister Sohail Afridi po tun thatira tang Khan mu an phal to lova Imran Khan a farnudang Alima Khan chuan Islamabad High Court in kar khadawai ni muan phal anga mu phal lo tu Adiala Jail Superintendent chu kota khingin High Court thu zom lova apuani Ukraine boina po US President Donald Trump an thei to pa chho chungin la re theilo zela Ukraine chon Russia la ka an ram chan an tum lo thu an soya US ro man na in rem nan pom lo ti na ni Ukraine senior official Andriy Yermak chuan President Volodymyr Zelensky chu president ani chung chuan Ukraine in tu hne na man ram an pedon lo ti asoya ram petur hian tu man lekha ming kan ziak lawang ati Russia President Vladimir Putin chuan tun haya Kyrgyzstan atlona Ukraine chu Russia ram nai Ukraine khochak lama tangan sipai te hnu kir turina hria tira chu chuan tilawani chuan Russia in sipai chakna mangina beichun zom zelang ti asoya hei hi Yermak hian a chang ni inalang Yermak chuan Russia hian tlom jok anga ngaya min biakan tuma mase Ukraine hian remna du wang ringotin ram kan thal don lo atiani hetila hian Putin chuan Ukraine chu kumsang ni somni panhian la Crimea chu Russia rama puang tur le Ukraine khochak lam Donbas bial cho san tura hriat tirin mithen khathian Ukraine ni pui zong zong an thi vek ma chu indawon thlang ni na langa chu tiang ani chon Russia chu kanin pe reng ani atia Ukraine sipai te hian heng ram te hi chu san se indawna to pang ani lo chon sipai chakna mangin kan chu sak thau thawang atibok Sri Lanka rama chon Silon ditwa wangin tuiliana leyamin boka ni zan thleng khan he chian na thleng wang hian mi somli pakwa in nun dan chan to a hliam tur som chuang omin mi som ni chuang an chin hriat lovin anom mek Sri Lanka Disaster Management Center soidanin thingpui huan omtam na hmun Badula district a chon leitolin mi som ni pakhata chila chutiang bokin Nuwara Elia district a po leiminin mi palia chila leitol wangin chenain zali som ni panga chia chungko sang khazariat velze chu sarkarin omlailok na turke masiama dan ni to a ninga ni le nimina parliament session nei turpo kha le thotan le thole ni nei turina hun sanani Thailand ram chimlama po ro suna sa wanga tuilian in nun na za somli panga zetala a tuilian hi ka mekin chena thendana lang chiang don ni in nimin khan official te chuan an soi Songkhla province a mithi an tambera za somanthi ti fin fiani to a Thailand Ram Department of Disaster Prevention and Mitigation chuan chungko makta duai khat ayatamin chennai nan chana Chimlam province som panhia mi pui makta duai thumaya tamin harsat na nasatakan toka mun sang sanga kong puya chia electric ban tlute kar thal heng huang te po mutura oma muntina tuilian ina kamsan mek bol hloi in chek vum hner nur mayani Indonesia ram Sumatra thirkara saberga khong kaile leimin wanga thi chu nimin thleng khan za somsari pali an tling to a mi somsari pakwan bomek boka tuilian le leimin wanga kong pui chiale leichima tama wangin chan chu na thoa chak theilo tholeni tangkhan no Sumatra nasatakin ruasura tuilian wangin le yamina tuilian in insang thum zani chuanga ti chia
tuna hian chung ko sang thum vel zet chu chen na in nei lovin nan oma sarkar in kema siaman kho samek ni in National Disaster Mitigation Agency ho tu suharian to chuan a soi North Sumatra mi za som paru kan thi to a ase a mi som ni panga thi in West Sumatra som ni pathum man thi ni in National Disaster Mitigation Agency thu pong tu Abdul Muhari chuan a puanga West Sumatra hian chen na in sing khasang sari zet tuina chima mi sing ni sang thum vel thiar chuan ni ti asoi nilai nia Hong Kong a chen na in chong sang tak tak ka nga wanga thi zat chu ni zan thleng khan za som ni pariat an tling to a chan chuan na thok tu ten ngor takin man la zel Wangfuk Court Complex Taipo ami sang chong chen na in chong sang tak tak pasari kang hi thelmi ni to ma se pindana tam ema wang le mei khu ala tam wangin ruang zon na tho zola ni lova Hong Kong Fire Services Operations Deputy Director Derek Armstrong Chan chuan kang thel polin an hnan thok zo trepa in chim noi le mailing lo min kang me ti chuak leng ti chu kan hlau berania chumi ven na kan tho zo a chuan chan chuan na kan thok tak tak toang ati hein kang a hian mi ang zat chenge thi ang ti soi the ani lova Hong Kong Froi tu John Lee chuan hriat thei china mi zan hi somsari pakwa chu an chin hriat ani lova engzat nge bowa tawar chunga hian rong engzat nge om ti chu official te poin an la hre thei lo ni in a soi Court Complex a hian in chong sang tak tak pariat omin heng zinga pasari hi kanga kang me hi in sakna ta na man mau se tak tak an do te tanga chuang ni in soi ani a mi za som ni pariat an thi ba ka hian mi som sari ai tamin hliam an tuara hliam tur zinga hian kang thel tu mi som pakhat an tela helai complex a cheng mi zakwa vel chu mundanga thiar chuan ni Hong Kong hi in chong sang tak tak bit taka din na ni a rik rum thilan tal boi thei hle a tuntrum hi kum sang ha zakwa somli pariat nuwa kang me an tornat berania Wangfuk Court Complex a in chong te hi chei that me kania wangin kiltina mause tak tak doni baka plastic man ruwa tam taka omboka hei wang hian kang mai hian a sa hle a chena pindan sang ni don omna ni wangin kang mai chu le chiat na thlen hi an mai lo hle ani kang mai chu chan sui tu te chuan film khur lo wang nia hria in mo phur tu nian hriat mi pathum man to a hliam tur zinga som pani chuan na hle ti puan ania he chiat na tur tu te tan puinan hian Hong Kong dollar mak ta doi zathum da ni thu Hong Kong sarkar chuan an puang ani bazari lo thira wangin kan lo me